Kandi naho tugaruke kuri ya nkuru ijyanye n'ubukerarugendo twari dukomojeho, aho abakora muri uru rwego bavuga ko kuba ba mukerarugendo basura igihugu bakomeje kwiyongera bitanga icyizere ko mu bihe bya vuba ibintu bizasubira uko byari bimeze mbere, kuko uyu munsi urwego rw'ubukerarugendo rugeze kuri 80% ruzahuka. Inkuru irambuye turagezwaho na Jean Claude Mutuyeyezu. Hari abakiriya dufata kuva kuri aeroport tukabajyana tukabageza kuri hotel aho bari bujye, tukazahabakura tukabatembereza. Aimable Nsabumukiza numwe mu bafite ibigo bitembereza ba mucyarugendo hirya no hino mu gihugu, no kuvuga ahantu nyaburanga harimo amapariki n'ahandi. Asobanura ko ikirezo cya COVID-19 cyahungabanije bikomeye imikorere y'urwego rw'ubucyarugendo, ariko ko ikirezo kigenda kigabanya ubukana ngo byatumye urwego rwongera kwisuganya. Twagize amanama arimo CHOGM n'izindi zakurikiyeho, tugira ama evenement sportif ndetse bikurikiraho ko hari haje icyo twita sama, ni igihe abantu baba bari mu biruhuko ugereranyije ku isi hose. Muri iyi minsi rero byagenze neza cyane, abantu turongera tubona abantu, amahoteli arongera arashyuha, ubukerarugendo turongera tubona za bookings, ibintu twaherukaga kera. Mu by'ukuri rwose wavuga ko muri iki gihe cy'amezi 3 byari bihagaze neza, ntabwo yaba yibeshye. Urwego rw'ubucyarugendo ruri muzazahajwe bikomeye na COVID-19, kuko hari imibare yerekana ko rwasubiye inyuma ku gipimo cya 35% munsi ya zero. Abakora muri urwego basobanura ko ibikorwa bitandukanye bimaze iminsi bibera mu Rwanda bitanga icyizere ko mu bihe biri imbere ibintu bizasubira uko byahoze mbere y'ikibazo cya COVID-19. Icyizere kirahari, n'ikimenyimenyi turagenda tubibona. Ubu nk'amadovize ngira ngo yinjiraga mbere ya COVID muri 2019 dushobora kuba kugeza uyu munsi, kandi turi mu kwa 8 dushoboye kuba twaragejeje kuri 70%. Kandi mbereho nko muri aya mezi twabaga tuwenda turi nko muri 60%, kandi binagaragaza yuko ishusho y'ubukerarugendo yahinduye isura. Twatekerezaga ko ubundi abava hanze aribo bazi u Rwanda, bashaka u Rwanda bakareba iby'iwacu, ariko ubu abiwacu nabo bararusura, abo mu biyaga nabo baradusura, nabo hirya yacu baradusura. Hari ababa baravuga bati twakabaye twagiye mu bihugu runaka, ariko kubera ko tutizeye uburyo bamanaginze ibintu byaho n'icyo twahurirayo nacyo, ugasanga muri iyi minsi barimo baranahindura bakaba batugana. Mu by'ukuri rero dufite icyizere, kandi turashima cyane abayobozi bacu bafashije cyane mu bintu bijyanye na COVID management, bigatuma tugirirwa icyizere nk'igihugu, tugirirwa icyizere nk'abantu batanga izo service. Kuba u Rwanda rumaze kugira inyamaswa 5 z'ingenzi cyangwa Big 5 zikundwa na ba mucyarugendo ku rwego rw'isi, ni kimwe mu bikomeje kongera umubare w'abarusura ku ikubitiro ibizwi nka destination, mu gihe ubusanzwe abarusuraga babaga babanje kunyura mu bindi bihugu bakaza mu Rwanda nyuma. Umuyobozi mukuru w'ishami rigenzura ibijyanye n'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera PSF, Gisha Frank Mugisha, yemeza ko gahunda yo kwita izina n'ibindi bikorwa bijyana nayo biri mu bigiye kongera umubare w'aba mucyarugendo baza mu Rwanda, kuko bari baragabanutse. Urumva ko hari icyo kizongera niba kigiye kutuzanira bamwe mu bantu badufasha kumurika ibyo u Rwanda bifite byacuruza ku isoko mpuzamahanga muri tourisme. Urumva ko nyine nandi mahirwe, kandi mu by'ukuri ntabwo dushidikanya ko kizaba inyongera yo kugira ngo niyo 80% ibe yazamuka. Dushishikaye ko twagera 100% kumwe twari dufite muri 2009, kandi turabona ko trajectory icyerekezo ari cyiza. Imibare yerekana ko mu mwaka wa 2019 ibikorwa byo mu rwego rw'ubucyarugendo byinjije miliyoni 498 z'amadolari y'Amerika. Mu mwaka wa 2020 uyu musaruro uza kugabanuka ugera kuri miliyoni 131 kubera ingaruka za COVID-19, nubwo mu mwaka ushize wa 2021 wazamutse ku gipimo cya 25%, kuko wageze kuri miliyoni 164 z'amadolari. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubukerarugendo muri RDB, Michael Rugwizangoga, wavuga ko nubwo ingaruka za COVID-19 zakomye mu nkokora ibikorwa bimwe na bimwe by'ubukerarugendo, ngo bitazabuza guverinoma gukomeza gusaranganya 10% by'umusaruro uturuka mu mapariki, cyane ko abayasura batangiye kwiyongera. To date, more than $7.9 million
kugeza ubu miliyoni 8.9 z'amadolari zashowe mu mishinga 781 ikikije parike y'ibirunga, parike y'Akagera, parike ya Mukura na Gishwati na parike y'igihugu ya Nyungwe. Yashyizwe muri gahunda yo kwegereza amazi abaturage, kubaka amashuri, kubaka amacumbi, amasoko agezweho n'ibigo nderabuzima. Nubwo izi gahunda zahungabanyijwe n'icyorezo, twishimiye kubabwira ko guverinoma y'u Rwanda yongeye gushyira izindi miliyoni zisaga 2 z'amadolari mu bikorwa nk'ibi mu mwaka wa 2022-2023. This is a testament. Iki ni ikimenyetso cy'ubushake bwa guverinoma mu gufatanya n'abaturage, kandi dukomeza guha ikaze ba mukerarugendo. As we welcome more and more visitors to our national parks. Ubukerarugendo bufatiye runini ubukungu bw'u Rwanda kuko bubarirwa mu rwego rwa serivisi rwihariye 48% y'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.